Hoće. Smeta ti ovaj namješaja, da je prebacimo na drugu stranu. Sada, pregled situacije. Da. Može malo bliže samo, gospodo, može malo bliže samo. Ništa se ne bojite, nema nikakvoga. Dobro, dragi drugovi, prijatelji, borci. Od svake godine i ove godine nastavljamo tradiciju naše boračke organizacije, Olavljeno venac na spomenik malog borca koji je ovdje sahranjen, koji je ovdje i htio bi još ovu priliku iskoristiti da spomenem sve pale borce i umrle borce, među vremena posebno Kovačev Lajić koji je borca sekretar opšte organizacije, koji je baš zaslužan da je opšte boračka organizacija ostala ovdje. Molio vas za minutu čutanja odamo poštu preminuli i ovu borcu ovdje. Ja bih zamolio Kendu, a raspravu možemo nastaviti kasnije, da odjednom primiš obavez da svaku tepšeš za mjesto organizaciju Sutnora i za tebe zahvalim se. I čestitam, zaista mi je drago, a ujedno na kraju da kažem, najveća zasluga je 100 puta svaka čast gospodinu počasnom predsjedniku, doživotnom počasnom predsjedniku, Bogoljubu koji je održao organizaciju na nivou Kosova. A sad je treba malo. Molim vas za pauzu. Ovo pokrajina deluje tako da nisam imao utisaja u to. Sisi, kako napraviti pet naših čovjekova? A među njima i sve. Ovako, Majko. Sigo stotini. Kojih tamo ne znam, svi, često, kaj ljudi, kaj ljudi, smi, oni su